akọ district court na court na court na adwen say sika ne betumi a estate tutum say it involves a lot ebia na court nso suye no mu no ebia na amount no abro ne jurisdiction ni tumi so in that case no obetumi aka say ko na disclose na yenya sure say me wo tumi say me grant early na ma. Another thing no say let's administration na wo kwakoje no wo betua estate duty. Sa duty na wo kotua no amount na we state as the total of the estate no wo betua a percentage. I believe it's about 3% of the estate duty. It says some amount in disclose here not just say indirectly wo chiti court. Usisi court nti I was say court this Emma would disclose say the be ya state ye charge duty na ye be hu the way ye be calculate no. Nti in that case would the electoral administration na kono ye be ka say ko bank na nti court be ma wo to me order or make it order na wo dey call bank ho wo dey chere bank no dia ombe chere wa amount e da accounts no. In that case, not just says also echo mobile money, MTN mobile money. So this is what they say to me no echo. Until Uber state I'm a court. Yes sir or there's ni na. Now what's saying akwaje figures no. Now I feel about prepare another process. Estate figures ni wom e dey akọ court beam. So say I feel I back and forth. Oh corner over. The other challenge no say nka yenim amount e wo mobile money ni mu a yenim say bia amount e wo mu ndo so 100 cedis and I 500 cedis inti family ni hwe because wo court nso wo ko spend this ka wo betuatua filing fees ni nyema bi inti say family ni hwe na say amount na e wo mu no enye matcha they can let it go but say omu nim sometimes obi wo ho to me call ekoje let administration ni wi ansa na won say waboka kra kaprenim hwe ni account ni mu banko mobile money aboka nti all these things sometimes you to me boy ho yeah now say they work can slow wo ho say wo fele say bia but we busuani de obusuani na yame na eboni pa ho ban nti no you to me boy ho by giving some informations way to your family say BBC a mbetimi a get around it easier it is a one yana sa na omo nim accounts ni details no omo nim amount e wom family bi wo ho en fa ne ho omo en fa mo ho bi in that case necessary aka bank ho I think said there's a policy say after some time the court Bank of Ghana side after some time that accounts ni mo scan dem one no obi amba mefa now afia be aban dia aban sika be aban dia bo say family no wa bra na omunya hwe bra se me tie lawyer ase a na se wo busuani na oni ne wo fie no wo hwe na se wo twere no ho na hwe ma ha ho nko hwe na account ananya sana lawyer ka se wo hwe na wo twere no ho na hwe ma enko first kan ko die akire enko fefa pe letters bia enko boka wa wonim ko mensa ti we wonim na setenam edu ba bia de obedi kura den enti wo hwe na se wo hwe na adwuma yem na kapre ma enko ha ho ba wo hwe na de ban de se hitman ya mesrew mfa ni agro kasan kura abo because anwa wo ho ananya sana lawyer person today the lawyer actually say so eba ne sa na sika ne da account ni mu for some time na sika ne be ko Bank of Ghana na sika na kwakoye aban dia bakobra ahana eche ma adwen kakra anu na meso mentiase me wasam kakra mpese mbisa lawyer wa ase yemfa ne say ma bi account ne da ho no mafrim kwanhia to menti mawu mabusuafo no obia nim se me wesika da ho obia nka ho hwe ana bank ne susu nim se osimesi se de ne ye kanya no na account na kodormant obia mbebisa ho asem enti omuntumi publish ma details ne ma bondin se bi kura obi kura wo sika wo bank anipa no da ho no ma wa ma meje eno ne sa no mo ya ne sa eti amra someone publish a list of accounts wo ha anya hwe no because omo next of kin wo so but omo mfre banks no wo omo mfre bra kwa bra omo mfre even go omo ye
I'm saying your locations. They have our locations. Make I could be bank accounts. Omubusa baby amete, baby amete, everything. And Ebusa next of kin. Ebusa next of kin. Yan fan say ebi out location. E create bian can set nti watu. Ebi na me ko na bia mete ache motene, mete ala adwonti menti obio. But anya hwe no, o next of kin ne de, ne contact no, eje atwuma. Yes. But omo mfre, omo nya ho hwe. Omo ntimi ntu wana mo. Na sika na ka ho. Eno na sa no bang no ontumi nya ho hwe kra ma. I mean information ma out na bia busuani bi kra ho. Sa na ye dish osimesi kra we sika bi wantie ni akire. Yeah. O de kan ko mo gina so. Eni o meta o meje agbo meche abusuani atom kra. Lawyer, no sa no banks ni ntumi nya sa. Ena meka ne papa mu a kasa na wo so mo ye no. Me de me hu ni say sa na wo so mo ye no. At least once I waje next of kin number ne de na ocean accounts na dormant na bibia at least e was say nka wo frɛ na wo hwɛ say dey ntina abanesa e bia na nipa ne free. Okay. But unfortunately no omo nya ne sa intino so omo nya ne sa yeso kwan ya be fa so e be boy ho ban ana say ye be get it around it ne say ye be transparent with ye be man ye madam ho pefe ama ye family. Yes ye ho na BBC a omo tumi ejine mu aye de wo so omo ye ti say bank na am be ka hwe you want to me hold you omo for it because I think as a now na ye kasa no there are no rules bind you omo say was omo yes chichiro omo so omo nyesa na make an papa mu a wo say sa na omo ye no enti no na make an we have to allow say ye be my your families ehun niema bi ehun obi o wa na japade da baby o obi ani da baby hwesoma me bi ti so onu de obehu se bia nipa na free mu na waje japade na boso no fa etumi si na me won say wo ka say caretaker ne call say nipa na free mu na me ntumi ntina ho sa nipa no tumi say na akoma mu ye wetumi abebo family na mane na wenye obi obe yesa ancha kra na busuafo ni tu ni free ho say wo free na wo mu hi omo dan Kofi Brahma na wo say wo bibia Hitman me de asemu etuja nipa no one ne papa ene wo ho na this is where omutu kwan ena o papa say onji ni ATM card no nko yede nko yi scam bre no ena akra na je ATM no papa ne ma no de get mienu say oduru ho no ma obebo de akai den ama no oduru ho no ma papa ne so onfa ATM ne mbro no anka be de e ba kwa koyi na lawyer mpese mbisa say if me being the son emre bi eni ho like a chair say if my dad is not being fair to me and I say bie ni ama eni so nkyere me say bia mo ejapade say ana me ATM me momo say pin code ni say emre bi eni ho a metimi esiu na na cause I am papa and he's not being fair with me ATM kra na dey am say me nko use camera they will give you message intino o ma me pin mienu say me duru abebo de aka ma me no ana say me sansan me chin famra no me ntimi nye ho hwe on say your papa dia he or the person de na dia ye no de nti untumi yan hwe ono an password privacy ono an password ono an what they kokra na ebesi ni tum say ye Kofi men engineer Kofi men shadanji Kofi ndi ba hu sa de no ade bia wo na wodi animu aye no eye wo dia o ye chiti hey radio station ye wura ye papa charge go jofo dad Lumba dia enti wo ye busuani a so wote asie no ha ho ontumi nkyere de ono nye gise do ono wa pese wo ye so wote asie a gise woni ho ene mpono ne ho mpa e ho hyehye no kra no so wa mfatumi bia nhye wonsem a krache ontumi nya wo ha ho then I feel so they are not being fair entina lawyer ka se aya abome yi na jump onwum yi o se de omadi ne de omuni nko de aka akini ye bo ho ban ni nyina ne se set bia bi obi akomu no ohun yentina se ne yemfa no nya futuo ma ye ho so okoto so obi awu a na se ye fichiri fun nani ase a na obisa ho se krache ti bra me boy
ana no akwani eso oyi asasa kwinsa ni no wu yi akwani ni funde omo ye ni kurum ha yi entime nso me nsa wie yi mi wu a sa na nkofo be ya me yana. These are the questions that we must begin asking ourselves. Say dear atu obi no ene ebia ne japade ne bra wa bra nyina no akokwa abusuafo ne bra o hunsu da abusuam anya hwe ne obi na hwe o obi na boa wansa wo sin fifi ma obe ya japade ne wo so fra ho se wo ya ageman no enti ne wotena mo japade na akokwa ema abusua wo firi mu no so abra na eno ne asema esi ebisa ye ho enti manya ntwan emane nkoduza and they say you're transparent with your your family your man okura ni nadi ntu o password okura share with your partner or family catch enye se obi akeke na mum nimpa wo ye den ugi ni die se be ya daachi bia na asambo ne ba ebusuan ne betimi benefit ente sa de abra kobna se the bank phone ye ne dada na yo 48 minutes after 7 year for calls ne kakra sama person busa lawyer Bridget Ochre Esquire ewa hanum 059340 6565 0534 050 199. Good morning. Good morning, Mira. Me patche for say. Patche Mediani Evans, me Fefi Ashama. Evans mamiti wa no pay lawyer wa. Me ye correction kakra. Ya na mo se ekuro yimu. Patche eye oman yimu. That's it. Yo. Papa, me Obia me pe tete nyompa na les kunedu won nyumbi. Osi onipa memwa bro. Enipa ni bi ya brofo a odwen ho a wonti ase. Omanya yetimi nkrofo dan akodi nkrofo bebre ho abusuafo nim. Adenti na wo ye bibia o yere ne umma ana wa wo fase bi a wo do no ho. Nka ntre no. Opani ni amukan na nsen bi ba out. One of the banks mpanimfo bi a ewu wo musika gu ho na wo fa branch bi. Nti o study ya no hu so obi e meyi sika no. So ye fraud boys bi. No started say twin scan. Now if says so born a busuafo amane ka ombetimi scan afa. Debi. Me tu obiafo. Mo kan bibi so far say first no obi ye na okosi dan a o si obi bekunu me nua ba kun kan me bona ba so. Men suro so obi bekun. Opening ya me ye madum na cement ye 1 cedi. That time me dey ye project. In the 1 bag of cement ye saying. Any na ka metimi aye. Nti so nyame ye waduma mensuro no bia bewu medawase. Right. Yeah, so yeah, that's a power for your contribution this morning. 0593406565 0534 050 199. Mache. Yeah. Me bache for say. Dixon bada akoko kujeji program kasefi education. Mami ti wa no pay. Anopenya misha mu nyajima pambo mo kisto mangana. Yeah, that's it. Bibi nyamisha wo. Na asam person bisa lawyer na say. Lawyer can say nka next skin obi ofi wabusem obi a onnim ojase me pe bisu sa next skin obi ofi wabusem na yen abusuafo so sabe ni pe ni medie na on adwene e konkan sin binu minti yesuro suri so me yira me na bobra ana me ba ma woda me geni di minti me fa na yem next skin na. Okay. Right. Mate, me that's it. Lawyer be you are not. Good morning. Yeah, good morning, sir. Me bache for say. Yeah, from a fire, my first station. A fire mammy to one pay. One church and empty bar. But MTN, after a letter of administration, what we call crowns is still a control letter and some paper. And sana on one acceptable. Require L. Mikita Meda Quattro. Still a control letter as a station where just a one I say, oh, yeah, it's a ocean name. Okay. Mate, lawyer be ya no amount 0593406565 and I'll pay one no munsu ya Lumba in supernatural mineral water no nombi ebeboa. Good morning. Good morning. Me ba chef for say. But I'm the antivider. Antivider ma minti wa no pay. Me ka jonam nam bi say lawyer ni say. Who comes through man na so unim pa di free. Who questionator. I don't know, I'm sir. Into me, time potty as I say, one more do no, we see come on. Yo, and then my business. Me the lawyer number be to you after showing no friend, wouldn't they do come on? Why? Got you. Right, me that's a power. Good morning. Good morning. Yeah, for say. Actually, from Akus. Akus, can free him. About you.
There last month me call bank na me sike bi da be 5 years me call. Me call ya me ka say me kuyi. O mo call ka chem say aban say sika be da 5 years na say o ma ha. Ye mfa nko aban bank. And I'm say me buy some fill forms. Me buy me fill forms. I na forms na me fill no. One share forms no so I say o fe nipa na next of kin na mo ka say me fill no. Why don't mo fe nipa na mo kan chen say e bia sa so ma si odi ska beto ho no. Ye nten nkara die na esi. Na aban so fa me sika be na aban so no ma me sika de beto ho. Aban so aba me sika bi se fa nya juwa da me fa me sika mre no. And I'm going to say so ma fa me sika ma be be si wa na nye. Na mo sa ma me fill forms and kwa 1 month time and say e ma me asa ye de me sika e ma me. You know, we do a man no. Right. Yes, aban say. Mate, me so me da sia no pay. Good morning. Me pa cho morning, me sere o ma ba da me question e ka ba ko na me feel line so. Me pa cho bra na me sere na me sere lawyer say adentina ye di sika ko to banga e ho nhese ye kakra bi na ye kuyi a e ho sam ye bare won kire ye mu kakra. You mate me so me da se pa se wa me a friend no pay 0593406565 0593406565 0534 Good morning. Hello, Baba. Me pa cho for say. Omo kan no pay I say obi we japade a obi wu na ebusia afa Mrs. Internet am come Okay. Bebre akwa to say na menji me yurendi na menji me kundi. Na sabe wonji obe ndi uji be mendi na onene te dan ba kuma. Na me hu se wadwen wo fom. Wadwen wo fom kire say enipa onne me da dan mo ma weduan hu so be en weduan ne ben no. What's me ndi me fa me property ntre no. Ebi kura na nipa no ne wo nkwana. Mo se me fa ntre no. Me di esie. And they said we nipa na sa wo tsa. Me me di wo se nipa na dwen wo fo. Ena lawyer ka so se si an o kan bibi say me ye japade na me fa next of kin na. Me free mo aye next of kin na be fa me property. Bebre adwin wo mutiri mu say obi be ye next of kin ma wa. Oba be fa property. Yeah, the massive bebre any year sometimes I have bubie. Because me say me next of kin. Send me property commander ono na obe take over. Now be the asha memma and also dey abo me busia. Enti me busia na me tin na bia me nji obi en dey dey ko fa next of kin. Baby a next of kin no na ebe bia ni amani so. Ama ye hu se bibi say wa ha na busia tin e di etiri. Lawyer akire mu sa enti me medicate me ma family ewu. Okay. And na bia mu so no property na nka na ata na nka wo be ye no wo yele ewo kuna o se nka wo ma se nipa no ebi me aye da bia me ka se me bebre ka se me surprise me yele surprise na bia ta ma wo kwa start surprise na wo tike mu ko no konya ko efie ko na surprise na ka nwi no wa surprise o de bia na me surprise me mpe bebre say surprise me say yetwum madam fo ba ko ne ba ne ku ekoje plot we see 4 bedroom self contained. We almost almost be a party. Be man ko eduma bae. Makuma we. Ajafade na ka wrim. Surprise be ni. Yes, that one. Me mo Ghana ha ne ma ye nyina ewo mu. Ye njai surprise say ye mpebiem ye ya ni a surprise ya ye ho. You. Surprise dia was a one pet. Good morning. Good morning. Me ba chef for say. Me pa cho bibi ntimi mommy. Yo, mami ti wa no pay. Na me say Papa said it, and I saw you kakra but obo brebi. Wadaro mama ne so kakra na menti onka yi pa. Na me ka me papa na so you kakra. Ba obo bra kakra na djuma oye wanye japade. We na papa na mama say ase ne sike wo bank ene ne smith bibia no. Or the main iron in less of king. Brat you. Me papa of a girl. I know when you minimum come on ma ne boy. Me papa wu ye no. Ne snake card ne dear you ne bank them you. Ma menos star documents bibia share no. Babra no da kwalibu no. Me papa no for fidelity. Eko ko yi ni sika ma ebika ye me ni sika wo ho.
I was expecting them said, be almost nipa no. Bisa. Because I also went there and Mami called MCN. No one has called till today because me need the message. I mean, so washing because me who ye and then washing and maybe because they get bank for no what happened. Obia in my bank. Maybe I won't send in tax. Actually, you can call the person, but now nipa na ye didn't hear next of kin no or didn't number count. You should have please call the person. Not sure so no so available, but they don't do any of this. In Tama, just a party baby, and on cranny mum why is it like that? Bro, me catch your mumma answers why na bounce. Mate, the lawyer number betu dwenti no after show no. I think so betu me aboa no watu ho anabon na what's in the papa girl. She knew many nyina. Good morning. Morning, Hitman apo. Nyame adom your friend say. Na bomuni. Mami ti wa no pay. Me passion na no. Me papa si dan. Na bro free mu no. Ebusuafo no ko abeche ejapaje no so mo kokko to mo ka. Anfe bebi ala nko. Do mu yi dan no maako e de man kwala no so mo do so. Na me passion me no me first born o mo me two. E me busuan no ko five dan 6. O na tiri imagine. Inti dem bisa papa na nua ba ko say adna mo ko court no ma fa bebi anko ye sha krampa me de me nefi. Ade mo fo biara anfa nka na mo ko ba ye mo say ma ko che japade. Ame won kan akwa po ba afre machine e de nya meburo mo che ma fa mo we ma ton am na ntia se machine de me koje na me nkwala no ye ton e but mentia se bushie nkwa benya again maako mo ji maako de man kwala no oh na chi imagine person lawyer na boa me kakra ye se me akoma ntumi yem mate ana person two no ti den mu no o di age na kese wonzima na no fascinated me try ni pakoro na so no ga pia na samba pan na jeni dem no tu no dem mate etu samri Kosweti ye betu ho anamama I think we do asambi na bem na me ka na me kira wo se me ma no ye ta ha adwen kurom ha ni nyina na ye se ne man kitenkiti bi nti o mane mamu na honom wakwa awade na oba na bretem pentem kwa awade ase sora hamachi ekwo ne de ba ye mama ye yi na adwen nyina kiri no ejapare na be ba no na adwaman nti ne nanam kuntina ase saa na obiti baby ni wadidi ya me import obewu na jet na oba na obebra awade ase no kapre abono you see yahudi sem a mema ni bi edi I mean said the sister e kase na me wura akora ho ne papa yade no obre odi na ti de ne kwade ne ba ne mpuna empuna etimi de ne tumi so atete documentim emenne ejapade ese ne saka no abono ne papa ne funu no sa mire ma woje no so ne papa girl ne sama no sa mire se wa konsamantoa ne sa mire ma woje no nyame nkuto ne nim enti e besre ye fanya dusuya de I mean enya fine e se ye ma emma ene abusuya ka akiri ma ko be mo bre enya fine nyame ya chewade ma abusuya nya so mfa so e onko apese odisia na de twetwempona na da bewuo no wo da sama do beka se mistake be ne ma yi na pa ho bebire wu o mo kan se ye nkwasi ewu be ne ma wei manka eso na ye late menya fa yense ngu ye boansa anima nimu ya no wo bibi aka wate ase declare wasset na busuafo hu ade pade a wo se be ya daachi bi asemba ho a yo ho de se oswafo a wo kwa akosom Ghana ana meboa ena Ghana mampani se ne ministers ni wantumi and declare wasset na 2010 no awie ye declare asset ma busua ne hunu nya se busua mu nyina kra na wakekere wa busua so awade ya wo yere no ma won wade mpo na anya hwe kra no wa busuam po obi a wo trase no na declare wasset ma ni parnya de ehuna dan kwa ma bia asemba badaachi right sami ya da se lawyer bebem na fe ya rap lawyer course na ba quick one the obeka na fe questions wa how mo bisa lawyer ba ko ne ye droba no bisa say na busua mu no ebia no hu se ono no nya obi a ode ne bedi nti obetumi de ne ba anasa ne yere aye the next of kin no ene wasan bisa bio say lawyer ni nyina ne say ye kobi accounta process na ye famu no ye easy amayen but wawie na okwakoyi usika na asma ba ho no ene atwintwan atwan ade ntira nsem yenu se ne no obisa okay
ɛna yɛ maame bɔ mu nso bɛbi sɛ abusua no ɔmo wɔ mu na japadia ɛwɔ hɔ nom ɛdan ne ade a ɔma hu sɛ ntwankyia bi yɛ akɔ so wodi sɛ abusuafoɔ no afa bɛyɛ 6 na ɔmo de ketekete ma mpɔde ama mma ne ade a ɛno so wɔ nte aseɛ so these are the questions ɛbaa yɛ so ɔmo bisa lawyer bɛyɛ no quick enough yɛhwɛ ne yɛsɔre so but I think sɛ ne nyina mu no lawyer de ne number bɛto dwa wo a wotie no I think sɛ ebi a wowɔ problem obi bibi kyerɛ wadwen a wobɛtumi afrɛ lawyer na afei mboa bi a wɔde bɛboa wo no wɔtumi de aboa lawyer ma yɛntie wɔ yes nti medical ahyɛseɛ firi lady na ɔfrɛ last no I think so last week I discussed the crime see so say any kwan say family no bekwa kwaji early enye omo no mu di kan je early ye ka order of nipa wo say omo ji a ye ka odi spouse no that's kunafo no aha na fe yaba emma no asana yaba family cry side wehu nti no so wakasa ne family na kwaje early ni ade no kwa wo say ye hwehwem because omo kokra court baby sase na nipa no ni yire enima nti ebia na wa misrepresent bibia chere court ena nensa ka krata no se odi ne hu krata bi se court ama family ne krata na dia na ebia wa misrepresent ama court because mma wo ho de na se kunafo mponi ho a emma eja ebusua no nti say o ma che no ma no kitwa bi de yenya ne sa emre ni ho nka me take us to say nipa na efrimu a efrimu na wanya wela de wo say ye chiche no sankomo we wo say ye gibre na fe ye san di sankomo we pa eti ye tempo a kunafo na je na nkwala na je ansa na kakra family po ye ka kitwa bi na beko family ni ho age se kunafo ni ho nkwala ni ho de we free mu no ni parents a etiase eni ho ansa na family ni benya kese enti it's not the other way around say family ni benya kese na nkwala na nya ketwa yenya ne sa and na next of kin question so yes ye ka the meaning of kin na ye ka moja but eno nche say wojere ana wo ba no wontumi mfa ne nye I mean wojere ana wadanfo krampo wontumi mfa ne nye next of kin obi a wogi ni di say se bibisi a omo fresin so omo benya no ena ye ka wasem nti obetumi de na ye ena se de ye chemu no so enye ono na nsa ka wagya pade nti obi oho tumi kwa de ebia ne girl cry ye ne next of kin eno nye problem se wo fele se wogi ni di na se kwan a ye be fa so enya wo no ono ye fa ne so a ye benya wa eno de e okay so like a quick one Obia send a message Jones nene adi so what if you fill a form now there will be your next of kin na sa next of kin ni free ma obetumi asesan de nipa foforo din ya yes obetumi asesan nipa na free mu dia na mean say the purpose for which I then the din ya sha ho no ye ntumi ye obetumi de foforo ya next of kin and a password I can say what say any how to put it mo bo say e be ka say wa ware na wunji wo spouse wo kunu ana wo yiri ndi but in any case no wo ma wo ho ana wo pache say wunje wo ma ndi so ana se den den a wo ma no eya wo ma de ombenya dobi ama it is wo ba e wo password no so boa wutumi kan hwe wo yiri ana wo kunu betumi ka hwe wo ma wo hwe na say wo family member bi ana wadanfo bi a wogi ne dia obetimi aka che no that's up to you but at least somebody also obi hu na aboa process no okay lawyer wadaroma what do telephone number betudwa ye fashion fridge mo oh okay ye fashion fridge mo ye brinti lawyer what do telephone number betudwa na fi Ghana fo a eti obi wo no ma ensem bi se ya ekoso na ohia mbo na fi wafrɛ na wagem afri honom lawyer okay, so you're a producer, no? Okay, so my sanka krata no na. But open to me a friend lawyer number no na my fan to 0247 75 0247 75 9691 0247 75 9691 ofra on sabeka lawyer na fin komo bia wo bia no watumi edini kama 0247 75 9691
Well, coffee, a quick one, yeah, sorry, so. Yeah, Hitman, as NBC or Castle Manfroom, a dime papa na rent is any ready. Now we are saying, say, unji, near dia, and our rent to Triahoka, a man area when him says, any area dino team. We are saying, ocean, I don't know, on an Nasa team, on in the area and a team, as a man here in a chop money. Into we are saying, I say, woman, I can boni say about Rima, now when you hunipa, unji nipa India. And then en worry. Papa punching a man fool sura worry. Was a papa punching me say me girlfriend no one me mumu pin. With me any baby. Okay. We asked there was a Ujini Panidi. Jini Panidi. Na mama and Yamemunda Homai. Sammy, quick one. Back of Brasselia Kufi Kane. Penny for say about 12 but I will in from Aguyam. And not the pa. Now how you money now so best answer. Some from money say about. They say who the good mudia. Oh say we so bronti. Ube wintem. And your best. We idea about come about boapa no me. Ya wate and say me yan twanyansa. Idea Ghana high in no ya twanya ma samane bansa. Afini ya kopre akopa ho nso ano na age tama ye. Okay. Ti say ya chechre ye ho no ni manim ya wa wote ase ne. Ajapade bia wo no. Mabusua wo yire wo ma a wo mu die ni hunu se ba ya da chi bi asemba ho a ebetimi apam mesi be na afin so banks no so ye besere Ghana mpanimfo fo mo nansi fom ko ya mo fa so me ye bi account sample sa no ne ye ko je sika obi wu a ye bre sa no o mo fa policy bi mra ka be boa senka mra bi wo kwase de lawyer kan na chekere wo no mo say obi wu a yan no na mo fa information mla yan kwa Jessica enka beboa la ko blame de masem bisia. Right, well, thank you so much for being part of the show. But I'm not sorry so no Fizzy Bar and Restaurant for Fizzy Bar and Restaurant omo jowulo and pay omo tie show ne pa. So Fizzy Bar and Restaurant and pay ye chia mo papa. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest. There's no one to say goodbye. I said I can see it. Ankoma, Lawyer Bridget, Ochibudu Esquire, Kofi Taylor, Sammy B, DJ Mario, and a team Nina, Fizzy Bar and Restaurant for your chicha man page. They're from Hitman. Good morning.